Kulumak lixchale sil liqaqua Jesucristo, hoy ibaom San Mateo. Que Jesús que yola aram Belén sa estepal Judea, naklak Herodes kwanchak chiakwa behil, sa iblekutan aan, kwankep ak ke chalchak sa arelep sak kole okak Jerusalén ut keshpats. Par kwanklich akwa beheb la judis yolak, shpanak qilchak lishchaymal, to sa arelep sak ut shochal chich lokoninkil. Nakrebi a in li akwa beh Herodes, ki oksh kaush, o kanep akkichis hunilep la Jerusalén. Tojo anak la Herodes kish utup kish hunilep bishpenil aktih ut la tzi relitenamit. Ut kish pats ire bar ta yolak li Christ, ut eba ankesh jere. Aram Belén sa estepal Judea, shbana jokan tzibambil chak shban li profet. Utlaat Belén, chochel la Judá, mokohwal kachenata sa shyanqe blishninqal shtepale la Judá, shbana akwikin ta el kun akamolbe li ta beresin qre lintenamit Israel. Tojo anak la Herodes kish bokep lak chimokmo, ut kira iri kine jokat akash kutum li chaim. Kish taklaeb Belén ut kishje. Achukesh, silomak chakris shi uslik ulal, ut nakte tau, tule tiere silkwe, renakten shikak wilain, utin loon chakru. Nak eba ankere ili kishchile akwabeh, kohe. Tojo anak li chaim li keril chak sa alelep sap jochishik amol jure. Tohretal koshakleek sa shpen inaheh kwankilik ulaan. Nak keril chaim, ako nak kesaw sa shchol. Koshe okak sa likap ut kerilik ulaan kwan rikinis mari ninabeh. Keshkwi ebrib ut keshlokoniru. Keshtedis kule bale ut keshyechi iris matan. Or pom ut mir. Siris aang kikut besik churep sa shmatkep nak inkat desut ekrik in la Herodes. Hokanak kekah sa estenemite ut halanchik beg keshkam. Ratin likakwa